Dari se izvini. Izvini zbog ovoga što smo dopustili da ti se dese najgore moguće scene koje si mogao ili ti ili tvoji roditelji da zamisliš. Izvini zbog toga što nismo bili dovoljno glasni, dovoljno jasni u prethodnom periodu, tražeći od institucija sistema da dozvole našoj djeci da žive bezbjedno u ovoj državi. Nažalost, mnoge poruke koje su imali priliku da čuju nisu dovoljno dobro čuli. Izvinite sva djeco koja živite u današnjem društvu u Crnoj Gori ovakvom kakvo jeste, nezaštićeni i apsolutno bez ikakve podrške, onda kad vam podrška najviše treba. Izvinite zbog toga što trošimo vrijeme na analize, procjene, pisanje dokumenata, na radne grupe i tome slično. Izvinite što ništa konkretno nismo uradili, iako već decenijama znamo da imamo problem sa nasiljem, sa vršnjačkim nasiljem, uopšteno sa nasiljem među nama odraslima, ali i među vama djecom i nad djecom. Mi smo kao odrasli loš primjer našoj djeci. Ona apsolutno koriste prilike, odnosno ne odgovaraju, jer smo im mi dozvolili da ne odgovaraju i ponašaju se na način na koji mi kao odrasli šaljemo poruku da je dozvoljeno. Izvinite i vi djeco koja maltretirate drugu djecu, jer smo vam dopustili da to radite, bez odgovornosti, i vas i vaše porodice. Ne znam šta više nije jasno u ovoj državi. Ne znam šta još treba da se pitamo. Ljudi, imamo krizu društva, imamo krizu porodice. Moramo nešto hitno da uradimo. Ne možemo više da čekamo ni jedan jedini dan i ni jedno jedino dijete. Sa različitih skupova, protesta, slali smo različite poruke. Prošle godine, dakle prije malo više od godinu, rekli smo ni jedno više. To se nije desilo. Moramo da zaustavimo situaciju u kojoj je crnogorsko društvo, u kojoj naša djeca nisu bezbjedna. Ni jedno više. Molim vas, poručite im, ni jedno više ne smije dijete da prođe kroz ono kroz što je prošao Daris. Hvala.